I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan review. Izvinjavam se što nema klipova na ovome YouTube, neki problema sa računarom imam, pokvarni računar, pa evo sada nešto pokušavam zamijeniti, ali dobro, nema veze. Danas ćemo da otvorimo ovaj jedan paket, naravno od Gearbesta. Ovdje se nalaze slušalice, neke gamerske sam uzeo, pa da vidimo kakve oni izgledaju, da li se to što je piše tamo Gearbest, kakve su. Eto, sad ćemo ovdje da otvorimo, da vidimo šta ima unutra i kako oni izgledaju. Moramo ovo još rezati. Eto tako. Izvinjavam se što malo ovaj glas, malo slabije se čuje, pošto nisam blizu mikrofona, ne znam kako da namjestim, ali evo, ovo sam ovdje poderao da se ne vide moji podaci. Evo ljudi, vidite kako izgleda ova kutija, evo piše stereo headset, nešto, ovdje se naravno nalazi papir što uvijek dođe uz ovo, vidite kako ovo izgleda. Znači neki lukus. Pa sad ćemo da otvorimo da vidimo kakve su. Ovako, otvaramo polako. Ovako moramo da ovo vadim. Da se nešto... Evo vidite, ovdje nema ništa. One su fino zapakovane ove vazdušne jastučiće. I evo ih ljudi, pogledajte kako oni izgledaju. Znači lukus, neke imaju ove jastučiće ovdje, jastučiće imaju i ovo ovdje mekano, sve crvene su, mogu se raširiti naravno. Tako, imaju mikrofon, evo ovdje se mogu pojačati, smanjiti, možete ih ovo, tako je. A ovdje imaju mikrofon, evo vidite kakav je mikrofon. Ajde, njega ćemo testirati u nekom drugom klipu, ali ovo je samo review da pokaže kako oni izgledaju i naravno samo je šteta što se kače ovako direktno na ovaj jack, što nije na USB, pošto da je na USB bilo bi mnogo bolje, jači bas i tako to je bilo. Ali eto ljudi, to je to, znači ovo testiranje ovih slušalica ćemo gledati u nekom sljedećem klipu, a do tada pozdrav!